савол додааст ки падарам 1.5 сол шуд аз дунё гузаштааст. арақ менӯшад. модарам ва ҳамаи фарзандоша бисёр азоб медод. 2 моҳ беморӣ кашид ва баъд гузашт. як шаб дар хоби духтараш даромадааст ва бисёр бахшиш пурсидааст. мо оро бахшидем. бобоҷон гӯед аҳволи падарам чӣ мешавад? яъне падаре ки мақсад бо ин кирдорҳои зишт вақте дунёро падруд гуфт, модара диққат медод, фарзандора диққат медод, аз нушобаҳои ҳаром менӯшид, вақте аз дунё гузашту дар хоб вақте аз фарзандош ки бахшиш пурсида бошад, манам гуфтаним хоҳаро бародарои азиз ки шумо ҳам бале он ҷабрҳо он зулмҳоеро ки дар ҳаққи шумо кардааст шумо ҳам бахшенаш. ва имрӯз ӯ падари шумо эҳтиёҷи ба як каф дуо дорад. шумо фақат ҳама каса дар ҳаққиш дуо кунед. дур намозотона ки хонден ай пушташ дастона бардоред дар ҳаққиш дуо кунед. сари қабраш фарзандотон бачаҳотон бираванд дар ҳамун ҷо ҳам дар ҳаққиш дуо кунанд. худо хоҳад иншоалло ҳамин аст роҳе ки бигем ҳозир барои падари шумо муҳиму зарур аст, ана ҳамин аст. саволи дигар: устодҷон, хоб дидам ки дар Макка аз пушти паямбар мо намоз хондам. ин чӣ маъно дорад? иншоалло аз аллоҳ умед аст ки касое ки зиёрати хонаи Каъбара дар хоб мебинанд, онҳо муваффақи ба ҳамун зиёрат мешаванд. яъне шумо иншоалло аз худо умед аст ки рӯзе аз рӯзҳо боз ба зиёрати хонаи Каъба меравем ва иншоалло аз пушти ҳамун имомҳое ки агар бо тақво бошанд, шумо вақте ки намоз мехонен, ин хоби шумо таъбирш аминае. ва аз пушти паямбар намоз хондан ё паямбара дар хоб дидан, ин маънои комил шудани имонае. яъне то чанде имонот комил мешавад, муҳаббату майлут ба сӯи дини худо бо зиёд мешавад. маънош ҳамин аст. саволи дигар: бобоҷон, ман зани дуюмам, соҳиби як фарзанд мехоҳам соҳиби як тифли дигар шавам. шавҳарам намемонад. мегӯяд барои тия фарзанд басай. ту зани дуюмӣ, бояд ҷои худатро донӣ. ман чӣ кор кунам? гапи шавҳарма гӯш накунам, гунаҳгор мешавам. яъне ин хоҳари мо зани дуюм будааст ва вақте мехоҳад ки фарзанд ба дунё биёрад, як фарзанд овардааст. шавҳари дуюм намемонад. яъне инҷа да ҳукми шариата бигирем, шавҳар ҳақ надорад ки монеи фарзанд шавад. яъне ин да ҳақ надорад. ва агар зан хоҳишаш ҳами бошад ки ман боз фарзанд биёрум, инҷа ҳақ дорад. яъне шавҳар ин ҳаққа дар болои занак надорад. барои ҳамин шумо гунаҳгор намешен агар вақте ки мисол фарзанди дигарам таваллуд кунед. бобоҷон, бисёриҳо мегӯянд ки намоз бе азон қабул намешавад. ин дуруст аст? азон, бародарои азиз, суннат аст. мо бояд ки пеш аз ҳар як намозомон азон гӯем. барои ҳамин ба тарки суннат мо гунаҳгор мешем, лекин намозмон дуруст мешавад. яъне намозмон дар ҷои худаш ҳаст, вале вақте азон нагуфтем, мо барои тарки суннат пешгоҳи худованда гунаҳгор мешем. барои ҳамин ҳатман азонҳо дар куҷое ки бошем бояд ки дода шавад. ман дар Русия дар ҷои корам намозхонӣ намемонам. ман пинҳонӣ танҳо фарзома мехонам. оё ин намози ман қабул мешавад ё на? акӣ шумо бинед ки бародарои азиз ки бо дар ҳамин кор одат накунем. зеро ки намози суннат ҳам аз таъкидҳои дини мо шумо ҳаст. аз паямбари мо таъкид аст ки мо суннатҳоро ҳеҷ гоҳ бояд тарк накунем. ҳатто дар мазҳаби худмон дар сафарам ки баромадем, сафармон сафари бароҳат бошад, сафармон сафари мисол ягон саростимагӣ надошта бошад, ҳатто дар сафар мазҳаби худмон мегӯяд бихон то аз савоби мақсад ҳамун суннат бархурдор шай. барои ҳамин яъне шумо ҳаракат кунед ки ҳамун суннатҳоро дар замоне тарк кунед ки дигар ҳеҷ имкон набошад. агар имконе набошад барои ҳамин вақте дода бошад ки ҳамун фарза хони дигароша нахондӣ, инш майлаш, ин узрай.
لیکن майда بعد آموخته شاید ترک سنت کنی تو در پیشگاه خداوند به این فرضای خواندگیت هم تو ثواب نمیگیری. برای روز قیامت یگانه نمازهای فرضی که ما در او کمبود داریم و اشتباه داریم خطا داریم، اونها را خطایی ها و کمبودی های فرضا مانه انمی سنت های ما و شما کامل میکنن. بگیم رنگ یک کرتایی که میدرد و پارگیش میکنن، یعنی پارگی های همو نمازهای فرضی ما سنت های ما هست. برای همین در این بابت هم بسیار جدی باشیم برادر عزیز. در یک رکعت نماز سوره ها را با پرگی خوانیم یا 3-4 آیت خوانیم می شود. همین واجبیش هم 3 آیت های. ما اگر سوره مثال ملک تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر گفته میره 3 آیت چه بخونم بس شاید نیست که تمام سوره ملک یا تبارک من خوانم. یعنی اگر 3 آیتی هم را من خوانم بعد سوره فاتحه زمی سوره کنم درست می شود. اگر دراز بخوانم با انشاءالله ثوابش بیشتر می شود. برای همین اگر وقتاتون باشد سوره های دراز بخونید، زیرا میگم محبوب ترین حالتی که خداوند بنده را دوست می‌داره همون حالت قیام شه. یعنی وقتی که تو دستات بستگی و پیش الله در راست ایستاده و تلاوت میکنی، اگر یک رکعت نمازی تو 10-15 منوت باشد، حساب کن که همون لحظه هایی که ایستادگی تو خدای مهربان دوست می‌دارد. لیکن وقتی اگر قوم باشد، وقتی سراسیمه باشی که این حالت ها هم شریعت ما و شما برای سبک کردن، برای مشکلات آوردن، میتونی که همون 3 آیت بخونی و رکوع بری. لیکن وقتاتون زیاد باشد چند قدر از خونین همون قدر انشاءالله ثواب و پاداش زیاد میگیریم. شخصی که خودکشی میکند به جنازه او رفتن جایز است؟ آیا ثواب میگیریم؟ بله، آدمی که خودکشی میکند وای مسلمانه، فقط مسلمان گناهگاره. یعنی کسی که اگر دست به خودکشی زد برادر عزیز وای گوییم گناهگار مرده است، زیرا از نعمت وقت از نعمت عمر این آدم ناشکری کرده است. ولی جنازش خواندن درسته، جنازش هم میخونیم، در جنازش اشتراک هم میکنیم. خدا خواهد همون ثوابایی که در نماز جنازه است خداوند برای ما و شما میتیادوره. ولی نفری که دست به خودکشی میزند انیر حالش در قیامت هم در خانه قبرش هم بسیار تباهه، بسیار بده. برای این کار که هیچ وقت نکنین. ولی کسی اگر با همین حالت مرد وای مسلمان مردگی وای ایدین بیگانه نمی شود و جنازش هم اشتراک کنین، سر قبرش هم برین، خدا خواهد در حقش هم دعا هم کنین که خداوند این گناهش ببخشد. در یک کتاب خوندم که روز چهارشنبه اول ماه و آخر ماه با همسر همخوابگی درست نیست. این حقیقت دارد یا نه؟ نه، اینو حقیقت ندارد. همخوابگی فقط در حالتهایی که زن مبتلا یعنی بیماری حیض یا نفاس باشد، همه حالتها اکو استثناء. در این حالتها همخوابه شدن درست نیست. دیگر در غیر این برادرای عزیز کدام روز باشد، کدام ماه باشد، فقط در رمضان همتون میدونید که مقصد شبهاش تا صبح دمیدن اجازته. روزش که روزه داریم البته این جایز نیست، ولی در غیر این روز هم خوابگی میکند، بیگهی هم خوابگی میکند، بین عصر شام هم خوابگی میکند. دیگر برای این ساعت جدا نشده است، وقت جدا نشده است. هر زمانی که اگر همون اشتهای مرد یا اشتهای زن که پیدا شد بگذار هم خوابگی کنند، هیچی باقی ندارد. انشاءالله در همه لحظه هاش درست است و اجازت است و در او ثواب هم میگیریم. خب بابا جان در یک جنازه اشتراک کردیم، 2 بار تابوت را برداشتن باز در زمین ماندن، بار سیوم به قبرستان بردن. این چی معنا دارد؟ یعنی اینها برادران عزیز از نگاه شریعت گویم یگان در این بابت یگان فرموده و یگان تأکید باشد نیست. این فقط از تجربه مردمه که میگه وقتی که اون را میبردارن میمونن
гоҳ мурдаҳо ҳамон вақте ки хаяки инсонай вақте шояд ки дар он ягон тағйирот мешавад, ягон ҳамон раги пайвандаш об мешавад ё ягон ҳолате дар мешавад, бисёраш баъд ҳамон кафанаш дар даҳанаш меравад. баъд мардум чӣ мегӯяд вақте ки мурда ки кафан дар даҳанаш ки рафт, мурда бисёр мешавад ё сафсатаанд, ино ҳеҷ ҳақиқате надоранд. барои ҳамин ҳамин корерам ки мекунанд, ҳамин корам ба ҳамон хотир мекунанд ки яъне ако мурда ҳамон кафана мақсад дар даҳанаш набарад, агар бурд мурда бисёр не мурда бисёр кам шиданаш ҳама аҷал дар дасти аллоҳ. ин фақат ҳамон ақидои мумкин баъзе одамои беилм бигем ё бефаҳм бигем, онҳо ҳамин чизҳоро гузоштанд, ҳамино майда майда то имрӯза рафтаистай. вале ягон ҷиҳати динӣ ин ягон таъкиду ё ягон мисол гӯем иҷро карданаш ба гардани мо зарур бошад нест.